nhiều mà 5-3. Martinit 17-7-0 Tăng pem yide hoi pa
zero. Magtishiwa buha liching. When I survey the wondrous cross, mulan him to bunaming macam siya yung aloka. Walanda an mai Passion Week taidem police buba tiama pukonyo ba heyanga chinde Asia angbu KBCM Reverend Yompa ana Ordained Minister lan anyo pumainok searching wanga department pimabu leaders lan dia hadoma jimbu Christian kata amailan tamana hipak ayan namay tao okpu kawang paminyong bufaha hayang ausinaw yan hadawan yu ching yamapay digi bulan po na yanang tamana dia hadaw ba taydem please buba yalak pamuhiman ayong fay yalak monghim ayong fay yupa tan haos hadaw awang na chay damnang tawa taydem hadaw kiya ikaning taydem number 4 19 April 2025 Hard work ya hipak 4 p.m. Jongpa Pater Samuel Sunday School teacher adawataw achaw lai iyang yoblak Pater Puton ex Tigon Hem loklak waluwat yopu committee kawang ngaw ya apailak Chenau Peter Associate Pastor 25 minutes ngaw mik jisu mangchong ma Matthew 27 57 to 61 dia mabutai dem hadaw ki ngonang tau kaima akung hongli ya hasil loye tama lok alaya bu wei bu khungda pangyu ha min ma heyang suchinga mongmai yanang minyong bu fanang kawang yalak pamoi mansi tamana tuwang hem lok ayong olak heyang boy tai dem ngobu kia tuwanga achaw lai iyang ayob lak chingna bajai phuton ex dikon ida hipak pha damnang
atau teman nikpu kancap hatmong atau tadam police bu ba me kawang ngau yang hiuplak cengna men ta itawa bumanok shooting han tambu de mongmei tenang kawang de menyong panang bumanok de menyong panang ta kawang di up show me laija ta igenang temana ide yauli tam heyang iya I sangbu heyang sausibu nan aweo ide leibu yenang temana hangneu acibu temana I yawadam hepoi teman jengne menglak sausi temana ya sibu iya kiyangki taulan kongkembu aupe ngayabai I sangbua kawang mebu bebu sausi se teman te hepoi teman enu jengne I maya teman enu lengbu jengne I de set I sausi yateng sangbu jengne teman meidam ide yimebe ma pa yang bu jengne teman eko mema teman kongkembu ma bu ni haki teman lili yuyu lamde taye ngoyangki teman kongkembu taulang ne ngobu sausi yateng hepui yungwan bawa tauba sausi ime kine tamyangki ide yimebe sangna tam hepui ennyai bu phai nan ok ie ngau janhui au peu yingau tui ebe angbu ni ha ki emen kep ebe nan bu ni ki ie au peu ngau ja nuhui yingau I pho heyang amyang pha heyang jingne ya adai heyang I jing ngui kalak ya tu show awe yidai tau ia teman katalan enu jingne li natam ia amyang katalan phai mangchong chame ang natam ia hakpa phai mu natam ia awe tui langbu yileng hepoi yijima tak lai aubeu yingau ya bui hepoi yungwan bawa I sanglaka tawa mongbu manang atau kawangau tawa yupui pakai kana haleluya haleluya yungwan pa kawang nanga katong yude sun bu nang hai su Christa kadong yume sanglak tuman enu kelak tuman enu jingne se sausilak hata ma bunang nyan ang bukie atau meni Good Friday ni mayang sausi bume I kadong yume tu yangki upaji so hatau muksho mulie hatau iso Krista nang kanbu tuman jingne sangbu hatau muksho mulie taidam iyong cha tamyang kan phi me nang Christian katamu lane hadau taidam yanang KPCM hadau nang achau buminok hadau wan kun mongmu tuman hadau cha phai mchase lengwin butia please bu ba taidam wanang tokai ubaji so hadau simai bu me namno oklak sinese yupakempu nang bunga umai nang hem similam phia yungwan ba jisu nang chingne nangmen mukti siwa damak chune tuman mo lan tang me nang chau ya wang hai ngui tampa hadau shabu minit khandam wang keman ngui mai ngui nang among puma hadau taidam ya ok yang isu Krista nang yang yilak tuman muksho me tuman eting laku ange hadau taidam yo ong mai sha ok lak chune kawang nang de jisu min yo pui bedo se pa namong yo amen Yo batambu ba so san badamin yong bu fanang ka wanga ilak pa moi mana tamsi
Sa taidem lim mangopu kia hemlok lak jingne walu wat yopu kemati lande hipak ebatam nang.
Akong si soma kawang mektisi wa pu fai hemwing amaya apai bu. Walau wat yu bu kemati kong de mong maya nang minyong panang kawanga moi mansi. Tani ngani teman konyak jelalan anyai ne tawai kani hak yang ana sunflower hak yang kata cahau bu hadau ki bulan sah hadau ki hau bu jiwai wan jang onang kata hau bu teman hau bu wang lama ambu kande ye kama ambu mebu se ta ai ngau bu wang lam ngo si bu heyang bu iman hau bu sang si ja nang onang iman da ambu mebu se to iman pong yam buya se ambu de se to iman cheng yam buya se iman hadau ki tai nang bai se tawa iman hau wan da tu ki sang si jang onang anas phau balan hau wan dio hau wan da ambu de se nei se ya bo ye mai ambu mebu se tong tau ye mai hadau hi pak jang onang hang nei se kama iman ching pong yam buya iman de inkoring ne meng buya se tai pha ma se bu hadau hi pak ja hi pak ma hadau ki bu hau pai nang tau kia hadau ma tau yong hu tai heng bui ya tau ba ngo bua tau ma tia yong lak nge wan da yong mong mai heng bui hadau ma tau mu nge yang yong lak da ba cheng nyam nyam se hang ga nyu se ngo si bu heng bui yong mai hadau kia hi pak amai pha tam bu tai dem ling balan dio mong mai nang sa chi yong kap bu khe ngui lak hi pak me hadau kia hi pak phi mai yong lak hi pak tau ka lak se mong him nang heng mong mai tai nang tia teman bay ngaumik tangpian angan wong seyanga kisu mang chong ma seyanga hatau ma ya fan chai lang onang tau khai ma tia ma pu speaker pa China Peter associate pastor ida hipak pha dam nang Mulanda an mai jinda wangsim phaya angbu tia ma bu soching moiba Krisama wangsim phaya angbu kebishem Reverend Yomba pumainok soching kawang kasoma sausana baibu lungmai abu abalan hayanga kebishem member amailan awangna mulanda Jesu Krista yayang salam hadau China tamnang tia teman pai teman da phabu ngaumuk Jesu mangchong ma Matthew chapter 27 verses 57 to 61 hadawa Allah ngau mu kici mulana jaya baibu hayang ia baibu Bible ngau ngunang hayang boy kawang ngawa ayen ngau seinang hado de lepua tia teman hado jai bua hado teman jingna alana menglak hado mohimana menglak hayang boy hado lilia ya jawa teman de nyeu gama hayang teman de singlak judai phagama hado ayen ngau mohiman ngau na menglak ngunang hado jingna nyawa daya ba kawang da wong yu da yop kana wang dang chao kawang sa da ma nangau nyawa le lak china nang ha da yong ngonang nangau shilupu ada nyawa tampa hayanga nangau jalak china so jong opu ase nasa mongjang eba tampa se ngau daya ba nang ma bu wong angan yu Jesu Krista mun ma yop nang hayang bu pa ase nang mong ayo amen over Jeng sau jama muilanda mong hembu woiba amai lilakai muilanda mong datang nang sapayong nang mangjong ma mangmu damyanga noksa kadalan jeng sau kadalan yonga wengatukpu hibak jama ngonang tau jalia over Matthew chapter 27 verses 57 to 61 da lilakai hadau kia yonga wengatukpu hibak janginang a moment of silence. Mani dengoya kadalan yonga mopa Jisu tangbe matak tau se engwungbu teman nginang hayang boy tinyi au hiu yenang Jisu penlanu yenang Jisu saha mangjong ma over mangjong se lakai muilana nyam nang no the word graveyard it is always associated with fear and silence over mangjong se lakai muilana nyam nang over nyam lakai yonga weng kedek bu hipak cha painang hang jing nei ma mangjonga muilana ya yu bu nyoi jing jang onang mangjonga monghem yenang bu nyoi jing jang onang mangjonga sapayong bu nyoi jing jang onang judi wang lam ma mangjonga longma wet leng bu sei nang hadawa hakpa kadalan sai leng bu sei nang hang nei kama Jerusalem ma katok amai nang hadau jingna
ลงซามมังมัวงอบุเซนังให้ยังบุยมังจงลงมาลึงบุเจียมาร์เบลอเมยยาลึงบุเจียไทล์ส์มาลึงบุเจียมังจงมวยลานยาอยู่บุญยจิงอนังมงเฮมีนังบุญยจิงอนังให้ยังบุยซาฮัดเอามงเฮมีนังบุมังจงมาจิสุลียงอนังจิสุลีบัวมกเสลีบุยจีสาวตันมามุโนเดิมมาอังบุฮัดเอาไตเดิมอดาตังไงบุงอนังโรมอพงวกตาวไฟมาเริ่มมุตาวไฟมาเริ่มมาอีบัวอนุกวาลีบุไซนังอนุการันยันตำลักจินจิสุตังเบมาลีสาฮัดเอามังจงมังอนังให้ยังบุยจิสุลีบุดาอีเป็นลานุยงเงียมหังในกมามิสายาอังบาจาฮัดเอาปายาพันมารายาพันมาลีบุดาอิมันยงเววยงเงียมสาฮัดเอามังจงมาเอวฮิโอเยนังมาบุกาตาลันกูดฟรายเดย์ปุ่งเอาสิงนังจิสุลีบุญเสเอสเตอร์ซันเดย์จิสุยังยีบุญเสสิงนังให้ยังบุยฮัดเอาญีปามบุญฮอลลี่ซาตอร์เดย์มังจงปุ่งเอามาบุกาตาลันยี่สิงหังในก็มาฮัดเอามังจงมาจิสุเป็นลันเอวฮิโอเยนังมันสิงกาตาลันเอวฮิโอเยนังยงวังกตึกปุฮิปักจ้าให้ยังบุยกาวงฮัดเอาฮิปักมาตัวอยงบุลึงบุงินังจิสุเป็นลันยินังยาบุยกาวงเอลวกาตาลันโจยังแต่มันเดมองหิมอยงบุพลักจิงนะกาวงฮัดเอามังจงมาตัวลึงบุงินังเดียแต่มันจำเสกาวงลึงบุตัวให้ยังกาวงโจนบุกาตาลันปุ่งเอาแต่มันจำเสเลยฮะเดียเงามึงมายาเพียงยังไบเบิลมวยลันจิงนะเดาอีกนึงMatthew chapter 27 verses 57 to 61. Over angoy arimathia mabu hakpakada chabe iyo yoi ning ga jisu penna mengo ida Joseph semen I pilot tang de pai hayanga jisu mangyu hawanda pilot ida phadau se ngaupa hawanda Joseph mangya hayanga jawsibu nikai mayot hayanga ia longyu sawa lenga ngaibu yoi mangkoksa alama mu hayanga mangkoksa takap na longkau lapa kepa angyanga tai Mary Magdalene hayanga alaupa Mary mangjong pai jan hawa sotengo hada kawangau ngona abataman Bible de lelagai hada jisu mangjong ma awang na taman Joseph se menbu kada jangina Joseph jisu penno iji ma ijeng Bible ma nyana yenang haboi jisu mang mubua Joseph mubu sayinang hama hado Joseph awishi na who is this Joseph Oba jisu mang mubu pungau de lelakai tamana sing okwa Joseph Arimathea jingyu kada sayinang jihudi kada yonga hakpa kada ja hayanga iyo ning ga jisu de ading lak ngobu kada ja sayinang Over Luke chapter 23 verse 50 the lelake Joseph ngau ibalan yoma jana ngo seinang hado ngau ibalan the lepwa Jewish Council Sanhedrin semenbu hado the lepu ngonang tini konyak union gia hado Sanhedrin imanamu jisu poa tangbema toibu seinang hayanga Joseph hado council ma member cha ngobu se tamana Bible manginang sa jisu tangbema lianga ibunlan Oh hiyo yenang, jisu mang mulak cina kada cahoy yenang, ipun lan yipe ya boy at least noksa kada lan bayhasi bu seta yenang, hayang boy hadoma noksa kada lano yenang, oh boy jisu mang mulak cina oh hiyo yipe bu si seta mana lay gama reason ni tamanang yenang, awang ba fear, nyambu, sa jisu pun lana yonga nyam, hang nay gama Misaya ang baca hadau ba yapan ma hashna sausia lina damga ma no they are not safe imando hadau kibu yapan pailaksa hadau da nyama jisu penlan lo ngo John chapter 20 verse 19 ma hadau nginang jisu penlan jihudi landa nyama nokma takep yang ngo sainang jisu da nyambu kaya penlan jisu mang mulak jingna awiyo yipai ni subu ba ma wanglam no tradition culture jiudi wang lamma bi mata ka toibua kawang phoi bu sai nang adawa
Henson Lai chapter 21 verse 23 mangina kunyak tamano hibak chama accident ma libu lan mang de no yong anyam nok de yipai ijima chingsau de yipai dau jalia sa jiudi karalan hadau jisu mang de chonlak iman yong nyam no yong nu hang nei kama jisu mang de chon kama iman nyi nyit yi chawa ngolak saina hadawa numbers lungdet chapter 19 verse 11 mangina sa jisu mang de chon kama nyi nyit iman nok sakalan pai ha ing yoklak hadau kia social gathering khamjing do pai yoklak Jewish lanjing na muni mia jisu liang atinya holy sabat ni ngona no ajau ni hayang Passover festival ngobu saina hadu Passover festival a Egypt ma kawang iman da yana tambu hadu tai dau yang mo ayong bu ya bu saina sa jisu mang de jon bu na mengama hadu mo ayong bu ma iman maidam ya yoklak hadu jingna judi karan au hio jisu mang ya lak jingna de ma yingo bu tamana hadu ma ngona sa hadau kia yonga nyam nyam bu hibak chama no yonga nyam nyam bu hibak cha kada da nyam bu hibak cha wanglam da nyam bu hibak chama Joseph payanga pilot song da jisu mang ya kai tawa mulak se pai bungina tamana hadau ma ngiokwa Joseph was a courageous man Joseph a yonga mong yong bu kada se tamana ngiong nang hadau mangjong tangbe ma jisu mang yalak jingna ipenlan au hio hienang no yonga ngau ayong ngau ngobu jisu penlan au hio hienang imana ngau bu taman chama leha Matthew chapter 26 verse 35 Peter ida I tau nang bai lilak na paya boy tau nang ichan ba yingolak penlan asaya hagamu I no Peter sa iji hayang boy penlan asaya no Jisu agam dengoy jisu pai ngolak sa hadama chan bungina no ngau yonga ayonga muk pahadur sa ina hasin yonga ngau ngobulan sa jisu mang mulak chingna awyo yana hayang boy hadaw hibang ma Joseph yang ngau kem yong mai sing buka aja no jiudi ngau kem de la hadaw ke jisu mang de jon buna mengama ia society ma reject na menglak hadaw yonga singna hayang boy hangi do inyama Joseph jisu mang mulak chingna teman hadau de pai bungina yonga mongyong bukada jase teman ngina hadau kia agim de ngoye nyam nyam bu hipang ma jisu mang pai Joseph agim de ngoye yong bu teman ngina Christian teman do hadau kia nyam nyam bu hipak ma pai galak 2 Timothy chapter 3 verse 5 ma iba tau ba sengya agam ni ma nyam nyam sebu hipak pailak seina tini ada nyam nyam bu hipaka Joseph hayanga ipunlan habu kia yapani painok hayang bu ada nyam nyam bu hipaka yoi nok sama akung wang nok teman mulan yong akawang de ading laka yo pai khembu kadalan ngona yoi nok sakalan chama tainyo ha no adama yoi hayimlan nyubalan ngau ijaiba nyubalana angbu no toenan nokai pan kongembu matambu hayimlan ngona yoi natan ba yoi sokonyu kawang de kanbu nan leina no tokai ngabu ma pongai ngabu ma ngobu noksakalano mangona hadungi anga mong shuya mong menga yoi anuda lai ibu na mengama jisu penlan kia nyama lobu lo mabu katalan na menglak teman haboi Joseph kia yoi noksakalan yoye kanbu noksakalan yoye monghembu sausan balan iman anu de lai iya boy agam de ngoye Joseph mongyonga yongbu kia teman ngo oklak chia Joseph kia agam de ngoye teman yong oklak yongbu oklak chia ni subwama Joseph ayenma temana sing okwa kawang de kanbua toi shauma haulak bongbong kawang de kanbua toi shauma haulak bongbong dia mabu kadalan teman kawang de yong ading lak palan ngonang hayang boy yoi ayen ma noksa ma no elek inang doi shaw inang kama hadawa chajang jana menglak James chapter 2:26 ma iba doi shaw inang ading lak wa amang sa inang Christian ayen jama doi shaw inang ading lak wa hadawa amang sa inang Bible
Mani tangoya Joseph secret disciple na ngo bu sai nang. Hadaw secret disciple da lepwa I nyeng ga Jisu da kan ngo bu sai nang. Hayang buai Joseph Jisu da kan bua au hiu yesen. No, hang nei ga ma ima doi shau ye nang. Hayang buai au ba I ading lakwa no Jisu mang mua doi shau ma hawadam. Dia mulana Joseph awi si sing nang. No, doi shau kaya Joseph Jisu da kan bu kata cha se tamana I doi shau ma ngia pai nang. Hama Joseph Jisu jing na hangi ling bu shi ga ma mang chong Allah Jisu da pha bung ina. Judi wang lam ma ami bu kia hak pa kata lan sa long wet mang chong ling bu sai na. Joseph yong singai ngan wenyang sang nya ka I jing na ling bu mang chong wana. Hada mang chong I jing na menyong ngambai no pride hada property ayong bu chang wana. Hayang bu yi khai ba Jisu da hada Allah mang chong pha bu tamana ngina. Dia hada mo hak pa kata lan Joseph kia mangona. Moi man phai bu kata lan mangona. Kawang pha bu hingau no kawang da simai pa tamana pha ok lakchia Joseph pha bu kia. Over Mark chapter 12 verse 41 to 44 the lelakai hadauma wamnyua tobu pha bu ngina. Hak pa kata lan kia ma yi pha hyang bu imango bu no ajing ha bu chia bu kongem bu pha bu ngina. Kawang hada da yonga leng bu ngina. Joseph Jisu da pha bu mang jong sa pha bu yi ji. Hayang bu I ayen kongem bu pha bu tamana ngina. No, hada mang jong pha bu kaya society ma ida reject na meng lak hada we sing nang. I ji ma Jisu kia ida yonga sanga no hada kia sau chi bu ya bai lak ye sing nang. Hayang bu kongem bu no Joseph Jisu jing na pha bu ngina. Dia taman yo mo secret disciples adam ngoya no Jisu mai nang se nang Jisu da kan nang se nang hayang bu toi shau ye nang no lengbu toi shau hango ye nang mi hada wa kawang kata se ngi yo secret disciples allow Hindu bao Muslim bao no Jisu mai nang se nang Jisu da kan nang se nang hada ka ye yin bu I dau lak over tamana James chapter 2:14 da laila kai hada cheng yong mai nya nang ona o chahe nau lan kada cha ima ading lakpu ngonang se ima hapoi ima toisho yinang ma hangi ko tauba ading lakpu I yendambu oklaka no toisho yinang secret disciples Jisu mai nang sa tamana mongjang ma ye ngopuna mengama hadama yenyibu I taulak hapoi Joseph kia meni tengoya Joseph I Jisu da ading lakpu au yo yeseng no lo ading lak ngobu kada cha hayang boi au ba I ading lakpu toisho ma ho no lo ngobu kada cha yonga kawanga pie nana no yonga shine menga kawanga jon bungina tamano Joseph kia ading lakpu toisho ma ho ha lem subwa ma hadaw mangjong ma Mary Magdalene hayanga alaw ba Mary se munbu imni mangjong ma so ta ngobu tamanangina over Luke chapter 8 to the lailakai Mary Magdalene na yaha anu yaha nyit pho ngobu saina Jisu I maidam hayang bai ma agum da ngoya yonga Jisu da phan pha ading laku nyong cha sengina mani tangbe mo Mary Magdalene ngobu teni hadaw Jisu mangjong ma Mary Magdalene ngonang hayanga ngani Jisu yangbu hadaw Mary Magdalene Jisu saki ayong bu na e jonak ona alaw ba Mary hadaw jenga Bible ma nya na yenang hayang boy Matthew chapter 27 verse 56 ma ibwa ia Joseph hayanga James inu sa inang hayanga Mary Magdalene pai hadaw kia James ngobu sa inang sa hadaw mangjong ma Jisu penlan natan lan awyu yenang hadaw hipang ma Mary Magdalene hayanga Mary mangjong ma so ta ngobu tamanang inang tamana cha singlaka Judi wang lamma sokolanda isibu yenang senang no sokolanda yonga hadaw kia amai ma angbu senang anyena sokolana ngaubu ngawa iya senang sokolana saki phabu hadawa ngauna iya senang hadaw ba yapan ma ngani Jisu kawanga Mary Magdalene no jonlang onang saki Jisu yang yibu saki na Mary Magdalene jonlang onang hadaw ma taman cha singlaka kawanga natan sa jonlak sa ibu iji
Ijima soko lansa chunlak sa ibu iji. Kawang muilan chunlak. Natan jia soko jia hamba nau mai jia kawam nyu jia. Kawang muilan chunlak. Hayang boy kawang chunlak yapan ma teman ngolak kumbong. Kawang chunlak yapan ma teman ngolak kumbong. Over Lamentation chapter 3 verse 25 te lelake. Awina ida monghum awa iyam daulanda yongwan ba mainang sainang. No, awia kawang de monghum hayang kawang de yam iman jina kawang yonga mainang sainang. Kawang iman chunlak sainang. Teman muilano kawang de yonga no hango inang wanda doinan wanda tak wanda sang wanda mekpi ong yang kawang yam kawang de ading laku kadalan maangonang. Hayang boy kawang maidam kawang teman de toloi mai tam yang sa hadau kawang de woilia kawang de pen ngobuna mengama hadau noksa kawang hi chunlak hadau ayen kawang hi chunlak. Hayang boy Mary Magdalene I jisu da ading lakua hipak amai sama ading laku iji. Hayang boy akem de ngoye no wangnyak ma hango monghum inang wando jisu mangjong ma jisu da monghum ma jisu da yam ngobu teman nginang. Kawang Mary Magdalene John bunginang. Teman ayen do hadau kia yonga monghum inang bu mangjong kia no sausi bu takai sang bu yapan pelak. Hawanda Mary Magdalene hayang Mary kia kawang pai ading laka teman ngoha. Agam na hadau mangjong ma kawang tuai ayong bu lengbunginang. Sa hadau manga hakpa mangjong ma mua ngobu nginang jisu manga. Hadau wa paijang siji hayang boy Isaiah hipa no sautan mamu ngaw angbu hadau ada da ngai bungonang. Isaiah chapter 53 verse 9 ma ibwa ia hakpa pai muatam no jisu manga hakpa pai muatam laksa ibungona hadau mangjong ma kawang hadau ngau ada da ngai dambungina. God was not silent but God was fulfilling his promise hadau mangjong mo. Teni kadong nyuma bungau mangonang. There are many fascinating stories. Hayang boy bungau yoma shimai bua no jisu yang yibu hadau good news hadau bungau ngona. Hayang boy jisu yang yilak jingna awang na lilak bongbong. No sa jisu lia mangjong ma ngonang. Hadau yili kama yang yibu bungau inang hasibu. Hayang boy sa hadau jisu libu hayang mangjong bungawa Christian teman sa ngau bu na mengama no ngau lai kia tau ngo hasibu. Hayang boy jisu libu jeng Roman lana nyana ngonang. Jisu mangjong ma ngobu jeng Jihudi kadalana nyana ngonang. So it's confirmed. No, jisu libu hayang hadau jisu mangjonga ating ba bungau sa tamana singong na. Sa hadau jisu libu bungau mangjong ngobu kaya ngani yang yibu no monghum ayong bu bungau tamana jalak ona. Dia hadau kawang ngau ma tamana singya okwa. Hadau mangjonga monghum inang bu mangjong iji hayang boy tamanda monghum ayong bu palak jingna kawang tembu mangjong sa kawang ngau ma taman hadau singayana. Jai bulan aseda kawang moy mansi. Jisu mangjong ma salubu ma nyau lai tembu ko nyau pa tamin nyong bu fanang kawang nang ayan tuiso yalak pamoy mansi. Tamana tuitima loklak him 419 419 atau ipke 419. Yep, tahu pun memang kamu mulan jam siang.
tôi tìm mà không à yo pa yalak tàu khai mà tiam mà bu tai dem yo ong mai so tam bu kawang ba tam nyong bu fa ha anna ngai ni ma bu tai dem ching niu yalak pa moi man yu yoblak anna hato ma min nyan pha bu tak bulan min atam hato gi ngonang finon ngep kai tamwang ngin yai iman kata pli ngonang tak yo pu macam bahasa min nyan pha bulan tàu khai mà tak asang balan tai tolak hayang iman pli ching na kawang de fanai fa yoblak tôi so mai so da mu ching men yong bu fai moi man yu cham se yo pa tôi so yo pa hallelujah sipsi baba kawang nang men yong bu fa nang o ba nang sipsi kaya nang de yo ba tan bu tai dem kada tamana tim nang henga tai nang heng bui wang heng oya tambu moi man tambu kawang nang dai men yong bu fa bu yo oh wang tang kawang dia do ba tai dem police bu ba yong mai nang mai tam pi kang o bulan au hiyo yesai ba do ba nyu ching ma oka tai dem wang heng oya tamu ching na nang na men yong bu fa nang yalak pa moi man si nang yalak pa chun si nang ka sawang ching na wang tang kawang ayang dia hado ban yu ching mahang sinanang hayim lan tamana linga chonya pai nyawa la ya pai chaya ya pai lok la ya pai nam ti si wa ya pai adawa sai dang wang tang khawang nang muhiman e yong nang sok tamba awi pa nang sausan ba kai nang ngau nyu yong ya pai nang ya lak muhiman atam si wang tang khawang tak asang balan te do yom nang anyai ne nang da tinglak pu mong himbu yong fei dia hado ban yu ching ma hui pa nang ka dalan finun ngip kai tamwang nginyai iman kata pli minya nyang lai ma so nang onengi o wang tang khawang iman ching nang de healing yu yu pui nang mai dam si hayang tak pu sang mulan hang sin nang onengi nang wang tang ang ching tawai muli man nga pho tam yang ngani nang yang ibuni nyu fai imano pumai juda ya ham meng ha bu fai nang minyong am pa selo olak chingna nang toloi mai fa tam sio setak balan chingna nang mai tambu yu yu nang toy so yang tamanyan nguning yalak pangani mabutai demo nang boy man lam boy tam fa se minyong bu fai moi man yo chesomen me yu nang pa nang mo ngai yo amen Welanda kawang muiman